kireto koite nti kyo nibwe kida nti kuba biri ku Anita Among ne Kadaga londa ku mulala fo Busoga omuntu yandibaire alonda ku Kadaga liba bazza senda alikuwa fo Busoga but individual muntu mwene yajjangano ne yakike aida kujala ninga kwinwa wani Anita Among so divisions ze divire mu bigendero bya MP betusindikayo wali MP tubasinikanga bo balowoza byeyibwe tibya Busoga tibya abantu kyokuba nati MP abasinga abajayi mu 2021 bali kuvayo as a matter of fact bali kuvaayo abandi already bavayo because ni mukaluti bewandisa abandi bajja kuvayo n'abali kukakobuka kenti bali kwenda abantu bawole bajja batule because tibalaza kifani kya Busoga nze ntero kuba ku mikolo ja kyabazinga obonako ku emikolo ja Kabaka e Buganda ino BMP benda kuba ba ashers ku mikolo vako ekyo ejetoro kingdom zedin nabona ko emikolo jeteso ba MP nabona yes nga bali kwenda kusitula na bintu kujirawo buti wano aga honorable Barieku atabaire parliament nga buli mukola agubaku oja wano ni abo bakaba parliament bona nombako wodi atabaku ate honorable Kadaga yenda yaba honorable Kadaga nde nomukyalo we nankani we Bugweri Recho Magola Recho Magola ati yaba Recho Magola buti abandi baliwa now ate kine mikolo tuleke kulowooza mbu tuli kwogera mbu emikolo gy'obwakya bazinga mu bwe gwagutegekeibwa mbu gulina kuba kuba NRM ba MPB ola ategemya mbu kodi nze ndi opposition kyabazinga wa Busoga yona yes oba oli opposition eriyo MP tibonanga kubatuwa ku mukolo gwa kyabazinga wairo buti nkokobye eki nkobye nti eyajja kulwa Busoga asobola okuwa obwakya bazinga ekitiibwa eyajja kulwa Busoga awo abantu ekitiibwa yagadalinga mu bantu eyajja kululwe mwene yajja kunonya sente as long as afuna musaala gwe abuna abasuubuzi mu parliament buli kimu bakibisa bubise batunda abantu baibwe batunda ensi yaibwe so buti oyo gwoli kwogera bwabanga baida zena timwekanko kumukolo kwa kyabazinga bulala buti atukubanza lebo batuwa obawa tobanga kumukolo gwa kyabazinga wairo constituency gyokikirira eri mu Busoga eri mu capital ya Busoga mu Jinja city eri kumpi n'ekitebe kyo kyabazinga wanene butangenge bwova mu Jinja south west botambuse otuuka emikolo gya kyabazinga aje buti nsonga kijowa did you go to parliament for Busoga riya loba wajja kugwa nsonga tu ataja parliament for Busoga mutine ye nsonga nti buti division z divile mubakulembeze okusingerera laba MP abajanga balina individual goals yes not goals da Busoga oba goals da abantu ababatwalayo so no baida ne sente ya balimba gwe bajana ye